सर्वप्रथम आज यहाँ पाल्नुभएका हाम्रो सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आजको छोटो दृश्य देखाउन गइरहेको छु र आज चाहिँ हाम्रो क्लासमेट भनौँ झिन्डाको साथी झिन्डा रोको भन्नु पनि भयो सबैजना जम भएर के अब नै लोभे आचार्यज्यू के भन्नु छ कि तपाईँले लोभेन आचार्यज्यू भन्नु सबैजना 그래서 괜찮은데 이거 짜지 딜래 조금상 다른 데라 좀 거기 경생 거이나 또 주어대 가서 들어 치고 왔더라 라서 딱고서 로 딱부터 들이로래 사람이 있으면 들이 좀 더. 라서 저런 참보지 야랍치라 라서 뭐 따라와 게도 다 셔도 망고라만 사사사사사사 그래 야보사 나랑 야보사 천년 만에 가서 나이스